Absolutno bi bio prišlani pripravljeno srednje teknologije. Battalion number 2, senior open category, get ready for following competitors. Kamil Stanik, Goran Vincic, Marijan Donov i Luka Pedersen. Na najviše B, battalion number 2, open male. Pozivam tekmovalce za celую kategorijo prve dele. Battalion number 2, open category male, please the following competitors come on the battalion number 2. Kamil Stanik, Goran Vincic, Marijan Donov i Luka Pedersen.